Moyyaale naannesseen fide keessi sagaltamii sagal sinitti haaseen jira. Hambaa kiisiyaa barbaaddi yoo ta'e dumbulloon tokkollee hin jiru waan isinitti moyyoo jiraatu. Yoo propagaandaa sakaaniif yoo ta'e immooti sii galee olola sakaaniif yoo ta'e immooti wanta qabatamaa sitti haasaan jira. Kisaara mataa kootiin naannesseen fide ijoollee kana fide kaampaanii kanatti kenne waan narraa jiru waan barbaachisu hundumaa go'ee fide ijoollee kana abbaa qabeenya kanatti kennee sarakka beera. Waan isaa isaanii fi waa'ee miindaa isaanii immoo hangarraatti illee callina isiniin jechaan jira. Erga immoo achi kaansileeshinii fudhatanii haa ba'anii erga jettanii erga dubbii kaastanii achi rukuttanii as rukuttanii erga fiddanii ijoollee isa duraarraa ijoolleen akka hojiin hojjenne kan goosise warra miidiyaa kana olii gaddeemee hin fuune jettanii hin fuune hin baasna malee jettanii eengadde nama 2 fi 3 gidduutti jechuudha murtaa'e tokko ufee booresse inni kuni rakkoo nama 2 3 gidduus haa ta'u gaarummaas haa ta'u ammeenyas haa ta'u xumura isaanis taa'ee mallaala. Dhimma ati fakkeenyaaf ijoollee kana fiddee biyya kana galchiteen booda ijoolleen tun rakkoo irra ga'eefaatti itti gaafatamummaa ni qabda moo hin qabu? Kaampaanii sana qaba Biraazil sitti haasa'an jira. Impolomentii kontiraat dhufan ijoolleen bar kaampaaniin beektu ijoolleen bar kaampaaniin beektu si beekti siituu fidee dhimma dhufaniif mallaqa isaanii itti kafalaniif waraqaan isaanii hojjetamuuf mindaan isaanii haala itti waligalamuuf haa kaffalamuuf itti gaafatamummaa kan qabu si ta'uu hin beektu ijoollee kana biyyarraa naannoo jedha jee waadaa galee jira mucaan naannoo jedha jedhee waadaa galee jira. Galanii mindaan isaanii maaf hin kaffalamneef mindaan maaliif hin kennamneef nyaanni agama isa kana qaama seeraa fura jee sitti haaseen jira. Isa kana qaama seeraa fura malee qaama seeraa san situ gaafata ka ijoollee miti kan gaafatu situ gaafata maaliif dhimma warri seera beektan warri dubbii beektan gaafadhaa bakkaani dubbiin beeku warri seera beektan warri dubbii hin beekne warri jettanii warri jira jettan na dhaggeeffadhu warri hin beekne hin jira jettan ofii itti deemtanii akka jalqabdanitti jechuudha itti deemtanii qaama seeraa fi kaampaanii kana walitti fiddanii waan jiru gaafachuu. Waa'ee kaampaanii si gaafachaa hin jiru. Waa'ee kaampaanii adeemsa kaampaanii itti deemnanu. Siimiti kan nutti himusan. Kaammeen sitti himee jira. Waa'ee kaampaanii haala kamiin gaafachuu akka qabnu haala kamiin deemamuu akka qabu isa waa'ee isaati miti kan si gaafachaa jiru. Mallaqa irraa fuutee biyyarraa fidde kana nama biyyarraa fiddee badheetti gatuudhaan yookaan immoo dallaalummaadhaan yookaan immoo nama gurguruudhaan akka si gaafachiisu. Badheetti miti Biraazil bakkeen jiran isaan. Akka si gaafachiisu. Kaampaanii jiru akkuma beekni qabda. Haasawii kee fi ilaalcha kee sirreessi. Haatulu saabadusi ati gaafa biyyaa fidduu nama yemanii qabda. Akkasitti fidaa turteeti akkamitti fidaa turteeti. Maafa fidaan. Maafa fida. Maafen fidaa. Fiduu hin danda'u. Hin fidu. Maafa fida. Yoon fide. እኔ የምልህ ኦሮምኛ ብቻ ነው የሚችለው? አረብኛ ትችላለህ? አረብኛ تعرف عربي حبيبي? አሜ ልንገርህ እያለ ያለው እሺ አስተርጉምልኝ በደንብ ልንገርህ እሱ እያለ ያለው አሁን ሀቢባ ሁላችሁም እዚህ ጋር ማለት ነው እያላገጠ ነው ያለው እኔ ያምጥቼ ለድርጅቱ አስረክቤያለሁ ከፈለጋችሁ ከድርጅቱ ጋር ተካሰሱ እናንተ ናችሁ ስራ እየከለከላችሁ ያላችሁት እንዳይሰሩ ሚዲያ ላይ እያመጣችሁ ልጆቹን እያበረታታችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ ስለዚህ በህግም ከፈለጋችሁ ሂዱና ከድርጅቱ ጋር ተካሰሱ ድርጅቱን ለህግ አቅርቡት ከዛም በኋላ ልጆቹን ህግ በወረቀት ፈለጋችሁ ስራ እንዲሰሩ ማስደረግ ትችላላችሁ እኔ አይመለከተኝም ነው ስለዚህ ከሱ ጋር መመላለስ ኦኬ ስለዚህ ነገ እሱ ማለት ሲከሰስ ማለት ችግር የለም አይመለከተኝም ኖ እሱ ማለት በኋላ እናያለን ህጉን ማለት ይመለከቷል አይመለከቱም እኔ አይደለም ነው ምን ወሰነው ነገ ብንከሰው እሱ ማለት አይመለከቱም ማለት ይችላል አሁን እሱ እንደዛ ነው ያለው خلاص ما في مشكله የኢማራቱን አንተ ቴቴር ታረጋለህ የኢማራት ላይ ካምፓኒው ይከሰሳል የኢትዮጵያውን ደግሞ እሱ በሰዎች የህገ ወጥ ዝውውር እንዲከሰስ እናደርጋለን በስራና ክህሎት ሚኒስቴር እኔ ሄጄ እዛ ዋናውን አግኝቼ ነው የመጣሁት ባሁን እንዲከሰስ እናደርጋለን የሚከፈለው መስዋዕትነት ሁሉን ከፍላለን እኔ ቁጭ ብዬ ላይቭ ላይ ለምኜ ለጠበቃ የሚከፈል አንተ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ትከሰሳለህ ከነ ቤተሰብህ ብር ከበላችሁት ከነ ግብረ አበሮችህ
ድርጅቱ ነው የሚመለከተው። حبيبة ما في مشكلة اعترافه على نفسه اعترافه على نفسه እሱ በራሱ ማለት አው ተቀብያለሁ እኔ ነኝ አመጣዋቸው አለ። ነገ እንገናኛለን። ችግር የለም። ጠየቁት ሆን ብዬ ነው ሪከርድ ለማስቀመጥ ነው ይህን ጥያቄ ጠይቁት። አንተን ያመጣካቸው ወይ ስንት ከፈሉ? እያንዳንዱን ያናዘዝኩት ፎቶ ካለኝ ማስረጃ በደንብ መረጃ ሰብስቤብካለሁ። አንተ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ካልተከሰስክ እኔ ሀቢባ አይደለሁም። ጠብቀኝ። ኦኬ ካምፓኒው ነው የሚመለከተው። ካምፓኒው ኢማራት ላይ ይከሰሳል። የፈለገ ነገር ይሁን ስለ ካምፓኒው አይደል። አንተ ግን ከዚህ በኋላ አረገፈዱ ስትናሳ አቤጋ ናረገፈዱ ኤላሜ ዋይ ብሪ ሳኒ ከና ኢጆሌ ኩዳን ኤርፖርት ይተርጌ ነመሰደድ ዱበት ዴቢሰኒሩ አነመሰደቲ ሰነ ኪሳራ ሳኒ ሁንዱማ ጩፌ ዱበት ከራሞ ያሊ ረዳነሴ ፊዴራ ሰበበታን ኤርፖርት ራ ብሎክ ታኒ ሰበበታን ኤርፖርት ራ ብሎክ ታን ጀሪሞ ሰበበ ወረቃን ሳኒ ቪዛን ሳኒ ማሊን ሳኒ ረኩ ቀባጀኒ ዱበት ዴቢሰኒ ብሎክ ይበን ጆሌ ሰበበ ከናፊ ሞ ጆሌን አቺቲ ናፊ እንጂ ፊኮቻ ወጪ መታኮት ደበሌ ኢሳይሌ ብሪ ደበለኒ ሞያሌ ረናነሴ ፊዴራ ሲገሌ ሱኑዩ ጋሃተ ኤሚቲ ሱኑዩ ጋሃተ ኤሚቲ ኪሳራ መታኮፊ ነመራ ሊቄፋ ዶን አቤት ኪሲ ኮቲ ደበሌ ሲገሌ ዋይ ብሪ አከሲ ጎቴ ብሪ ሜቀተፌ ብሪ ማልማል ተጀሙፊ ኢኒ ኩኒ ወጪያን መሳሪት ቱሙረሚ ምንድነው አማካሪው ግብረአበሮቹ እየነገሩን ነው። ከዛ ልፍታልሽ እነዚህ ልጆች እሱን ስለብር እያወራ ነው። እነዚህ ልጆች ስምንት ሰዎች መጥቶ ኤርፖርት ገብቶ ብሎክ ተደረጉ ቪዛቸው ትክክል ስላልሆነ። እንደገና ከስሬ ሌላ ሰርቼላቸው በሞያሌ በኩል ብር ከስሬ አመጣዋቸው በሞያሌ በኩል እና እንደዛ ነው ግብረአበሩ እየነገረው ነው። አሁን ያው አይደለም ስለከሰረና እኛ ምን እናድርገው? ሙቤ ይኸውልሽ ልጆቹ የስምንቱ ልጆች ማለት ነው ሀቢባ የሆነው ምንድነው እሱ ያመጣውን በህገ ወጥ ነው። አሁን ይኸውልሽ አዳምጪ። የተመለሱት እያለ ያለው እሱ 8 ልጆች ከኤርፖርት ተመልሰውብኛል አለ። ኢትዮጵያ ኤርፖርት ለምን ህገ ወጥ መንገድ ስለመጡ ማለት ነው አያሳልፏቸው። እነኛ ልጆች ሲመለሱበት ምንድነው ያደረገው? በሌላ በኩል ደግሞ አምጥቶ በሞያሌ ነው ያመጣቸው። አየሽ፣ አሁንም በሌላ መንገድ ማለት ነው በሞያሌ ነው ያስገባዋቸው እያለ ነው ያለው። ይሄ ልጅ ማለት እጁ ሰፊ ነው። አየሹ ቤት ሌላ መንገድ አይደለም እኮ ይሄ ዋንቁም ነገር አዛንጅራ ፖሊስ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ነው። ሂውማን ትራፊኪንግ ነው። ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው እኮ። ይሄ ራሱ እንደ መረጃ እኮ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በሌላ መንገድ ነገር የተናገርከው ሪካርድ ተደርጓል። ሁሉም ነገር እኮ እሱን እኮ ነው የምልሽ እኮ ከኤርፖርት የተመለሱብኝ ነው ያለው። ያ ማለት ኤርፖርት የተመለሳቸው እነኚህ ልጆች ሙሉ ሰነድ አልነበራቸው፣ ህጋዊ አልነበሩም ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ያስገቡበት ደረሰኝ፣ ገንዘብ የተቀበሉት ሁሉንም መረጃ ሰብስብ ያለው እኔ አንተ እነዚህ ልጆች ካንስሌሽን አላሰጠም የምትል ከሆነ እኛ በህግ እንሄድበታለን። ታሜ ነገ ተስሂል ይዟቸው ይሄዳል ካምፓኒውን እንዲከሱ። አንተን ደግሞ እኔ ነኝ ኃላፊነቱን መወስድ። ለምኜ ሰብስቤ ለጠበቃ የሚከፈል ብር ሰብስቤ አንተ በህግ በሰዎች የህገ ወጥ ዝውውር ትከሰሳለህ። wanta taasaa oolte hundisaa ani ijoollee kana fideera birriirraa fuudheera kanyatti hundi rikkardii godhamee jira. Ijoollee seeraa ala fiduu immoo dhuguma immoo biyya kanatti on jala ijoollee seeraa ala fiddeetta deebitee immoo kaansileeshinii kennisiisi. Ana bichaa miti akkas taana Mubaarik nama hundumaa laalata dallaalaa hundumaa laalata Mubaarik akkas taanaan. እንደዚህ ከሆነ ደግሞ eenyumtu dallaalaan kamiyyuu akkas taanaan hundumtu seeraan ala fidaa jira. ስለሌላው ደላላ ስላንተ ነው አሁን ጉዳዩ። ስለሌላው ደላላ ሌላው ደላላማ አምጥቶ አልጣለም። ስራ እያስገባ ነው። ስራ ካስገባ ወገኑ ካልተራበ እኛ ምን ቸገረን? እኛ እያወራን ያለ ነው። አንተ አምጥተህ ስለጣልካቸው ወገኑ ዋይ ቢደን ይገቱት ይመለ ለሚጀራን ገነታናን እንዲቡ Fideen ganne Mubaarik fideen ganne fidee kenneera kaampaanii kanatti kenneera waa'ee waraqata isaaniifi waa'ee miindaa isaaniif. Dhadhagaa iboorra deebitee nutti himee waan guddaa isaa nutti maartu.